Eli dari la acara pamarimu iti la YKB TV. Mande ditarungin na pulong na miri malakat hamayang. Lumiri maningula awang buang manyatarungin na pulong manang kapipi ari kama. Amin. Ang ubuhago la tamin miri parito na pulong na parong la lori yana wiling la pamalang kaulot o kabulwak na tema na imiri na pangiya pahadiran nandalaruwaru yeduyaka na papatanda na bawan imiri na uanya akan paparu na banjar na kahiri daw na pamananya na hangaji palihana. Ang ubuhang mula tamu na liir pa ito. Ningo pangiyala Indonesia, pangitaya na na maparupang benteng. Napapanja da tao Belanda dan da tao Jepang. Nung nabenteng, yado yaka na pangiya na makapandok duma pada kapandi wiling lamugo. Nabenteng nun na pangiyan duma pada aturia na laku da dalumbuhang kanya papakakuya na mugo na mabuhang paruhaya na parayda. Ang ubuhang latamu na ibirihiru karito. Idaw to la pamalang kawudot na pagbuwalo na nagwalo. Awan na, imiri na pangiya takturong dango pahadirang na dango nakabunggo. Na pamalang pagbuwalo paninay rukong na pagmumulan na idaw. Hinahandok ka dango barang na itin. Pagmumulan na idaw niya na pararuko ning tao na mapalaku yan naman diham daw na maakat lahangan na idaw. Iya betul na idaw dahil parhaya man na ilaymirik na mandulaya daw na mapalunod. Nakariyo yan na nabuwan niya kaparo idaw kana among buat amuanong manahanggan niya na magtumula luli. Idaw, hindi na mangadat pa. Apang mulo na nyalay miri. Dahon din na buat amuanong manahanggan niya na maharuy laluri. Ang ubuhang ko, katamo niya, iniriyo pa ito. Tanong ko din yung nalurin na dahil hanggang man niya na mambuto hitahandok ka daw na parang na itin na iya ba tanong ninya miri na pangiya pahandirang daw na pamunong lalurin na hulod. Amin. Malakatahmaya. Lumiri halaman na parungin na pulmanang kapipiay kama palaku maniya laluri mahalululot ririhi pamangalan niya na mamboto laluri yan. Amin. Ang ubuhang ko takaliyo ko na pulong na miri ang umaruang pagpapalike, subscribe lang pag-iri niya laang na. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial
ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.